dore amakuru agezweho ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Namwe mu makuru akomeye cyane, aho igihugu cy'Uburusiya gikomeje kugaba ibitero bikomeye mu gihugu cya Ukraine. Naho Abarusiya bakomeje kohereza intwaro zikomeye cyane, drone, urufaya rw'amasasu na za misile zo guturaguritsa no gushwanyaguza igihugu cya Ukraine. Intambara byibuza imaze igihe kirenga imyaka 3, ikaba aramaze no gutangira umwaka wa 4. Perezida Volodymyr Zelensky n'urugamba amazemo igihe mu mwenda usanzwe rwose w'akababaro n'agahinda, mu gihe mugenzi we Putin w'Uburusiya we akomeje kwigarurira ibice binini by'igihugu cya Ukraine, aho afashwamo n'ibitwaro byo bikomeye cyane. Ingabo ze urugamba zimaze kurumenyera cyane kandi gutsindwa ngo ni inkuru badashobora gutekereza na rimwe. Abarusiya muri uru rugamba bamaze gutera imbere cyane no gukataza, dore ko bafite ibice binini by'igihugu cya Ukraine. Kandi muri intambara Uburusiya nicyo gihugu cyonyine gusa kimaze gukora ibintu bitangaje cyane kuri uru rugamba, dore ko bwagaragaje intwaro bumaze kugira nshyashya cyane zidafitwe n'ikindi gihugu cyari cyo cyose, yawe yewe ibyo muri OTAN. Ukraine nayo ikomeza kwihagararaho ku rugamba n'abaturage bayo. Volodymyr Zelensky ntagasiba kuvuga ko rwose azatsinda urugamba agasubirana ibice byafashwe n'Uburusiya. Ku itariki ya 27 Gicurasi umwaka 2025, Uburusiya bwakoze ibintu bitigeze bibaho n'umunsi n'umwe, aho byibuza drone na misile zirenga 390 arizo zarashwe ku butaka bwa Ukraine. Izi nta kindi zari zigamije keretse gushwanyaguza no kurimbura, ndetse no kwereka Volodymyr Zelensky ko Uburusiya bugihagaze bwuma rwose, ngo bugifite ibikoresho byo ku rugamba bishobora kurimbura Ukraine bikayirambika hasi, mu gihe uyu mugabo ngo yabakomeje kwinangira adashaka kurangiza intambara. Ukraine nayo ntabwo yasinziriye, dore ko indege zirenga 1000 utu drone twitwara utagira abadereva ngo byoherejwe mu gihugu cy'Uburusiya i Kremlin mu mujyi wa Moscow kugira ngo bihitane Vladimir Putin. Ngo Korea ya ruguru bundi gakinga kaboko ngo amazimwe ubu yari kuba yamaze kwirenga aya masaha turi kuvugana. Nje muri kumva ni Medar, wibuka gukanda subscribe niba uri mushyashya kuri kino gitangazamakuru cyacu, ubundi ukoresha like ndetse na comment, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Intambara y'Uburusiya na Ukraine ni imwe mu ntambara zimaze igihe kinini cyane kuri isi kandi zashoboyemo byinshi cyane, dore ko urugamba rumaze kugendamo amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari y'amanyamerika, kandi rukaba rumaze gutakaza abasirikare benshi cyane bamaze kuhaburira ubuzima, cyane cyane abo ku ruhande rwa Ukraine. Abarusiya n'abariko ntago bikuraho babuje ko batakaje byinshi muri uru rugamba, kuko nabo mu ntambara babuze byinshi cyane. Indege zarahiye, amato yararuhamye mu nyanja, abasirikare barapfuye, igihugu cyarafashwe n'ibindi byinshi cyane byaba byarabayeho biteye ubwoba muri iyi ntambara. Mu rugamba rumaze guhitana benshi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hari amagambo yatangaje nyuma yo kubona ko Uburusiya bumaze kurasa byibuza drone na misile zirenga 390 ku butaka bwa Ukraine, zigahitana abarenga 19. Reka twumve mu byo bimwe yaba yavuze yakize ku rukuta rwe rwa X, birimo kunenga cyane Vladimir Putin, avuga ko uyu mugabo ngo rwose yabamaze kuba umusazi, kuko ibintu akomeje gukora ngo Trump we ntago abikunda, ngo ni bimwe mu bintu adakunda habe na gatoya. Nyamara Vladimir Putin ngo baba yabikoze kugira ngo yereke NATO na Ukraine ko agihagaze bwuma rwose kandi agifite ibikoresho byinshi cyane by'urugamba ngo yarwanisha. Oleshnik n'ibindi bisasu ibya kirimbuzi bikiri mu bubiko bwabyo n'ibindi byinshi cyane ngo badashobora gupfa kwisukira, ngo nabyo biracyahari. Ingabo z'Uburusiya kandi zikomeje gukataza ku rugamba, dore ko zimaze kongera uduce 4 kuko zari zimaze gufata nyuma yo gufata igice kinini murasirazuba bwa Ukraine. Ubu noneho zageze mu majyaruguru, aho zafashe uduce 4 two mu karere ka Sami mu majyaruguru ya Ukraine, harimo Novenka, Pasivika, Vasilivka na Zuravka, mu rwego rwo gushyira agace k'umutekano ku mupaka. Ubudage bwemeye gukoresha intwaro n'indege. Chancellor w'Ubudage Friedrich Merz yemeje ko Ukraine ishobora gukoresha intwaro ndende zatanzwe n'Ubudage
kugira ngo igabe ibitero ku butaka bw'Uburusiya. Bikaba bihuye n'ibyemezo byafashwe n'Ubwongereza n'Ubufaransa. Uburusiya bwamaganye iki cyemezo buvuga ko ari igitekerezo kibi cyane kandi ari byo gutegeza akaga ku biganiro by'amahoro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari gukina n'umuriro kubera ibikorwa byo muri Ukraine ngo bikomeje gutera ubwoba benshi cyane, ndetse amwita umuntu wabuze ubwenge. Uburusiya bwavuze ko aya magambo ari amarangamutima ya Trump ngo ntacyo bishobora guhindura ku rugamba ngo cyangwa se bihagarike perezida Vladimir Putin kuba yakomeza imigambi yafite ku bikorwa bya gisirikare yatangije mu gihugu cya Ukraine. Imiterere y'ibikorwa bya gisirikare ingabo z'Uburusiya zikomeje kwigaragaza cyane ni mu gihe kirekire, bikaba bwashyize ingabo zirenga 50,000 ku mupaka wa Kharkiv. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko Uburusiya butifuza amahoro kandi buri gutegura ibitero bishya mu turere twa Sami, Kharkiv na Zaporizhia. Impande zombi Uburusiya na Ukraine ziri gukoresha cyane drone mu bikorwa bya gisirikare, bikaba ari ugutuma habaho impinduka mu buryo bw'imirwano ku rugamba. Kandi ingabo za Ukraine zikomeje gusubira inyuma, ziri gutsindwa cyane. Ni mu gihe ingabo z'Uburusiya zikomeje gufata uduce dushyashya nk'uko byahoze kandi binagaragara. NATO ikaba ari ikomeje gushyigikira Volodymyr Zelensky bamwereka ko bamuri inyuma rwose, ngo nta kibazo azigera agira na rimwe mu gihe ngo akiri kumwe nabo. Vladimir Putin ngo nta gahunda na ntoya afite yo kuba yareka kurwana, ndetse ngo nta nubwo yiteguye habe namba gushyira hasi intwaro, mu gihe NATO ikomeje gutera ubwoba cyane ngo yemerera Volodymyr Zelensky kuba yakoresha noneho ibitwaro bishobora kurasa kure nk'ibyaturutse mu Bwongereza, mu Budage, mu Bufaransa, mu Bubiligi n'ahandi hose ku isi, kugira ngo birashishwe ku butaka bw'Uburusiya ngo bare ko batera ubwoba Vladimir Putin ngo cyangwa se atsindwa amanika amaboko asubira inyuma. Nyamara Amerika n'Uburayi nabo barabizi neza ko urugamba bashyizemo amamiliyari n'amamiliyari mu gihe cy'imyaka 3 ishize kugira ngo babashe gutsinda Putin rukabananira. Ubu noneho ngari igihe cy'ibiganiro Volodymyr Zelensky akemera ko yatsinzwe, ndetse bakomeje no kumugera amajanja ngo barebe ko bamukuraho umugabo nawe utajya kuva ku izima habe na gato. Intambara irakataje cyane, abaturage niko bari kwatikirira, ababura ubuzima ni benshi, ibikorwa remezo byangirika, ndetse amamiliyoni n'amamiliyoni akomeza kugenda, impunzi nyinshi, abicwa n'inzara ndetse n'izindi ngaruka zose z'intambara nazo zikomeje kwiyongera hano mu gihugu cya Ukraine. Ariko no mu Burusiya nabo ntago ari shyashya, kuko ngo Ukraine nayo atari agafu k'imvugwa rimwe ngo ijye yikora igatera rimwe mu bitwara abanyaburayi bayihaye, ubu nayo ikohereza mu Burusiya igashimisha abanyaburayi ariko igahitana Abarusiya. Nyamara iyi ntambara ntabwo twese turamenya uko izarangira, dore ko ibiganiro birimbanyije byo gutanga agahenge ndetse no guhagarika urugamba rukomeje kuba injyana muntu, rugahitana ubuzima bwa benshi, abandi bakahaburira ubuzima, ubundi ibikorwa remezo bikangirika ku bwinshi, byose bikagenda bibura bikaburanira. Naho njye mwari kumva ni Medali. Uramutse ushaka ko hari ibindi tukuganiriza ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, byandike muri comment, ubundi tukubwire byinshi utigeze wumvisha amatwi yawe hano.